tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kong tatang. Sa dino ti papanam lalay na nako. Iti ayan damari tricks eh. Ada kano iparamid na itatatang. Kapaalam ka di payanak ko. Wen tatang. Awan pa'y ngamin na biro ka kapag trabahwak. Isong anusak pa'y lang ti makipurdiya kadakwada. Wan mat ka di ha? Awan mat mabalinan tayo. Adan tulat tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok nga danto. Mala, sikat ti makaammo anak ko. Aywan am ti salunat mo tani narigat mo sikat ti agsakit. Ay uwan tatang. Di dak pakadanagan. Numabisin kayo. Adan naluto amakan iti kusina. Nakabaybayag kamit nga aglaba, lalin. Ay, pasensya kan amari Trixie. Nasugat nga min tiramay ko. Agawaam tani anyat orasan, no agtudo inton malam, di saanin amamagaan da kita. Ay, siya kung ti makamu mare. Di ka madanagan. Masiguradok amamagaan dagiti kawasyaw. Rumbang laang, gilgilam anaimbag da kita, ha? Wen mare, di ka kadi madanagan. Ala, ituloy mo tar aramidam tapno malpasan. Jak kayat tinabuntog, nawatam. Agalas 11 mat gaya man, Trixie bakit? Pinagmerindam ka din ni Marilalin? Saan pa'y Adam lakay? Ay nawaw, apay asan pa'y kat no alas 11? Saan amabalin nga agmerienda day taalalin, aging gaasaan pa'y analpas ti ipapaaramid ko kankwana? Si kakit di mat bakit? Kasano mabisin gaya man kat matalimuraw dita. O di si kamat lang tagparikor. Kabailan na day ta, anya launay ti pagdanagam aya? Pakanumbat ngamin piman tapno ada pamigsa na ngagtrabaho. Sabay ado ti impalabam ken kuana. Di bali tapor diya at ngarud. Uy, bayadam ti panagtrabaho na. Ngam, panunutom kumamot ti salon at ti tao. Aguray ka. Apay a concern ka launay kankwana, ha? Un taamok tirigat ti may sa ababaunan. No di mo kaya timangtod iti merienda. Siya kon timangtod. Agasam ngay day taat tinapay kan prutas. Ay nawaw, tapno adda pamigsa di tao ngagtrabaho, ha? Kasano ang makatrabaho ang nasayat na mabisbisin mo? Inton saan na nga aramidan ang nasayat ti trabaho na agungat ka. Kisayam day ta, di ka agsaysayang itimakan. Agsaysayang mo't nga ibagbagam dita. Kanin nga rod ni Marilalin. Itay pa'y ngagtab trabaho. Di mo mo't pamerindaan. Unay ka mo't piman bakit? Naimbag tamaanusan na ti makipurdiya kada tauray kastaka. Saan mo't alibre ti panagtrabaho na? Mamin ano aya nga ibagakken ka abayadak mo't? Aglisi ka man kit ti dalan ko bakit? Ammo Maricora, imay nilalin ijay balay iti kalman. Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Maritrix eh. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalus kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course laang tinalpas na mare. Anya? Manungay ti itid mo atangdan na, Mare. 350 lang. Iti kasya kinaado ti trabaho na? Wun, iso talaga ang makatipida. No iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan ang nareklamo, Mare? Siyempre, sakla ang matimayat amang tangdan kan kuha na. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglaba kan agdalos dito'y balay. Ibagak tulatan kan kuha na inton madamdama.
Dumagasak iti ayanda, ta ited ko titangdan na. Makatipid ka no kwa, mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho iti kalman, Mare Lalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Amangan numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan payla ang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di lang mabalin a 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itid ko. Kurang mat ngamin tayaw awat mo, Mare. Ay awanan ti adu pa'y asao. Awatem mo, tagdardarasak. Ayun gayam, mapan kanto iti ayan damari kora, no kayat mo ti makipurdiyakin kwa na. Adda ka no mat ti ipaaramid na ken ka. No kayat mo Manungay tinted na atangdan mo, lalay na nakaw. 350 na ang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintod ni Mari Trixie. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong saka? Tawan mat nga rod amok ada duma ang mabalin ko apag trabahuan. Ngam ni, lukluk kundak mat. Sa apay la kumaata at damot ti mamirukam amayat apakipordiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Naku na napay nga rod, amapanak kano iti ayan ni kumari na. Ngam jakon kayat tatang. Amangan no kurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangang tagsapol iti daduma apagtrabahuam. Tay kumahusto ti itod na atangdan mo anak ka. Indad mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ama, ang mga nudublem manan nga ikan. Agruam di tao. Mano, tintod mo? Sangaribo. Sigurado ka? Ay nawaw. Anyat pa nagkunam kanyak aya Adam. Ulbod. Salsalod-sudot lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula akanayon ti sang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asikat ti masalaw ko dito'y kalsada, Lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrab-trabawam itangay. Makitang tangdanak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabahom? Wan, madam. Nasayat mat nga rod nukasta. Si Kanton ti Pordia at nukwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka amawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige, syakto lang ang timapan iti ayan yo. Saan kayo matsiguro ang nagakar? Wen madam, iti sigod lata pag nanaudan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo ang nagawid, Lalin. Adan pagtrabahwak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na sentro. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way, malagip kaon. Isaw ti pakipurpurdiya masigaon. Saan ka day? Un tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli jay abroad? Kat kunana, syakto ka no titangdanan na. Ay, kit nasaya at ano kasta anak ka. Sigurado nga itid na ti husto at ang danmaw. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparinubit kung tutoy kalapaw tayo. Agkapi-kapay, Madam Virginia. Manang, wuno ante kunamlatan.
Nairwamak mo't ngaminan iti madam. Si kakit di matlalin. Aywan gayam. Imayak ta kayat ko nga ibaga ang mabalin mo ti agrugi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mo't an na-renovate ti balayo madam. Wan tanarugyan sakbay ang nagawidak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsayatan no kasta madam. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayandaman ng Trixie. Noan niya ti ipapaaramid ko kan ka iti. Isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabaho no malpasan ti sari-sari store ko. Agrobuata kong tatang. Nasken ama sa paak, taado ka no ti maaramid iti ayanda madam. Sige, agan anad ka, anak ko. Di yu liwliwayan ti mangan tatang. Wayne, marabyan ka kade. Sigurado asakbay pa'y arumabi ikat pawidan ako ni madam, tatang. Nasaya at tapno saan ka amarabyan unay. Di talaang mat asidag ti waiting shed ti ayanda madam, tatang. Asidag laang dayjay. No sumadot kayo dito'y balay, sumurot kayo kanyak ijay. Sana bale, maawatan to ni madam. Amok ti ugali na, tanapadas kun tinagtrabaho kas babaunan da idi. Masandutak mo ita magmag na. No kasta nga ron, dito'y kayo latan balay tatang. Ay sibugan nyo kit dagiti sabong di tarwar. O, agmerienda ka pa'y lalin. Ay, nasa papay mat madam. Umay kakit din, narigat ti mabisinan. Kadnugal kalpas ko lang itay anangan madam. Awanan ti ado asaw. Umay kan, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Agyaman aklauna iti kinaimbagyo kanyak madam. Wan tanagagat kamat kan amom ti aramida. Mala, agtugaw kan. Agyaman madam. Ay wan gayam. Numang lukat ti sari-sari store ko. Inaldaw kanton nga umay dito'y balay ta si kati agbantay. Ay, awan ti parikot iti dayta madam. Kay kayat ko manan awan ti masayang aldaw ko. Kasano gayam ti sweldom? Inaldaw ka di nga itad ko? Si kalatan ti makaam mo madam. No anya ti desisyon mo, okay lang kanya. Ay nawaw, agdo alawasen asaan ngayon imay dayjay alaleng, na urnungan ti malabaan. At dan sa balya pagtrabahoan na. Anya? Nakita nga day kayan da Madam Virginia di namin sangal daw. Panagkunak, ijayon nga agtrabaho. Nangruna pa ita nga sari-sari store mo't gayam ni Madam. Kasano nga rudan dayta? Asino ti aglabaken agdalos dito'y balay? Ano sam nga aramido na? Anya nga ron. Ang mga nudakkel piman, titod ni Madam atangdan na. No kastoy lang akanayon tatang. Makaorno nga talaga. Ay, dakkelan na ita asweldo, manakaw. Wen nga ron tatang. Inutek ti gumatang iti semento ang mausar dito'y balay. Saanin? Agurnong kakitde iti para iti bagay. Siyempre, iparenovate ko to'y balay. Tapno mayat ton tibuya na, tatang. Kan tapno saanan ang masapul nga garamat ta iti timba no kasta matutudo. Parikot mat lang no agtagtag ti bubong. No kasta ti ko na makatadakan ka na ita anak ko. Angam na kita siguraduam nga na mabati aparakin ka. Wen tatang, adalat tamat Ni, si kamat gaya Maritrix Anya ti araramidam dito'y balay. Umay ko lang ko masaludsudan, no apay asaan kamutin nga umay ijay balay, laleng. Eh, kinapudno na. Iti ayan da Madam Virginia ti pagtrabahuak ita mare. Anya? Kastalatan? Di mon kayat ti agtrabaho kanya, kalpasan ti amin? Ay, mangmangan kami met, Maritrix Saan nga umanay apagbiyagan mi titangdan nga itad mo kanyak?
Sapay kanayon akurang tiyaw awat mo. Lugi ak mo, Mari. Naa, tanaturod kan asumungsungbat ita. Ibagbagak laang tipod no, Mare. Siyempre, tao kami mat. Ibirok mi mat ati pagbiyagan me. Nakaigam ka lang iti kwarta, limastukan. Pwet, rupat kwarta. Nabayag samot ten asaan anap-napan nila lin ijayan nyo, Mari Trixie. Wen nga rod, Maricora, iti ayanda tinagapwak ita. Anya? Nalastugan ita, Maricora. Nalastog nga agsasao. Dakkel laang titangdan na kin ni Madam Virginia. Limastog matan. Ay nawaw, saan mat anasaya at tikastang og ugal yan na Mare? At dapay nakita kasiminto iti paraangan dang. Nukasta, agparinuwit da iti balay da. Ha? Siguro Saan ko asinaludsod, tadyak magustuhan ti panagsasauna itay. Kunamlan asino. At dala ang pagtrab-trabahuan na, kan nakaigam lang iti kwarta, rimwarmatan ti dakas nga ugali na. Sang kaibagam iti limastog, si Trixie. Apaya? Limastog at talaga dayjay alalin, lakay. Apay ka ni? Madlaw mat iti panagsasauna. Napanak iti ayanda itay. Kat ay na talaga alimastugan. Ang mga no ibagbagam ti kasta, ta di na kayat ti makitangdan ken ka, bakit? Sana, isula ang ngamin tinadlaw ko kabayatan ti panagsarita mi itay. Si kakit di mo't bakit? Kumkumpormi man ang tiar-aramid ang mga istorya. Kat pudnumet, saan nga istorya tupo-tupo dayjay tapudno nga rod? Amo ko na itang style mo, bakit? Sigurado ak ano sakit tinakam mo, ta saan mo na ang mauto ni Marilalin ita. Nang runa kat adan na talga da trabaho na, kan dakkel sapay ti sildo na. Oho, nakaigam lang iti kwarta, limastugan. Agsarden ka man si Trixie. No nasakit tinakam mo, ta saan mo na ang mauto di tao, agtal nakalatan. Saan kat aday ta agar aramid iti istorya ti aramid. Manon kanyak ti agwarwaras adamag may papankan kalalin. Anya adamag, Madam? Limastog ka kano, idinakaigam ka ni ti kwarta. Day tamot ti sangkay baga ni Mari Trixie kanyak, Madam. Si madutak nga minan amapan iti ayanda, takurang met nga rutit itad na atangdan ko. Inan-anusak laang idia, tawan met sa balya pagtrabahwa. Agam di ka agpapaapikto. Agagat kakit di. Tapno rumang ay matyada ka sa sadyo ka ni tatang mo. No para kanyak, husto laang ti inaramid mo. Amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Iso mabirok talaga. Agyamanak tamawatan dak, Madam. Sa anak mo't asumadot, no husto laang ti itad na asweldo. No anyaman ti imarmaritis dayjay at Trixie. Di ka agpapaapikto. Mauman tulat ta. Nasakit laang tinakam naken ka. Gaputa saan na kan ama uto ita. Taaddan trabahom kan addan kwartam. Agyamanak, Madam. Aramidag ti amin. Tapno mapadasan mo't ni tatang tinarang ay panagbiag. Dumteng tulat ta day talalin. Di mo laang liwliwayan ti agkararag. Tapno ikan na ka ti Diyos iti pigsam nga agtrabaho. Iti kasta, maragpat mo dagita nga arapaap mo para iti pamilyam. Ay, nawaw! Di ka agpaapekto iti dakas asao ti padam a tao. Itultuloy mo latta ti aggagat, tapno ti biyag mo ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.